Mĩtambũrũko irĩma na mĩkuru nĩkuo nyamũ cia gĩthaka iria nĩ kĩrorerwo cikoragwo cigĩtuĩkania ituri citiganĩte cia bũrũri. Bũrũri wa Kenya nĩ mũrathime na makĩria ya Ndii-ini iria nĩ cikaro cia irumia themunyi na ndaiga iria cirĩ ũgwati-inĩ wa kũhuka namba yacio ĩgĩkundera nĩ ũguĩmi. No thutha wa thirikari na honge citiganĩte cia gũthaitĩra nyamũ cia gĩthaka kũgathĩka mĩtaratara ya kũhũrana na ũguĩmi, namba ya nyamũ ici no ithiĩte na mbere na kwambatĩra, no rĩu ningĩ nĩ igũmĩirwo nĩ ũgwati ũngĩ. Kuona ng'aragu nĩ igũmĩire makĩria ma Kenya milioni 4 kaunti-inĩ 23 Ndii-ini citiganĩte maũndũ ti ngũrani, kuona nyamũ cia gĩthaka cikoretwo cikionekana kuremererwo na njira nene. Tuko katika hali ngumu kwa sasa. Kati ya miongo karibu 2 hatujai pata tena kiangazi kama hii. Wanyama pori, mifugo na hata watu wameathirika sana. Bururiini rwa Kimana mwena wa Amboseli kaunti-inĩ ya Kajiado thwariga cironekana kũhata rũgiri-inĩ rwa waya cia thitima cigĩthiĩ gwetha gĩa kũrĩa mĩgũnda-inĩ. Abithaa mũnene rũhonge-inĩ rwa Big Life akiuga ũndũ ũyũ ũtuĩkĩte wa mũtugo. There's a big challenge now. We are overstretched. We don't know whether to supply water to human beings, water to livestock and wildlife. We are torn between the three. We are not sure what to do, whether to feed everybody including people. Ithima-inĩ cia maĩ arangeri makĩonekana gũteithĩrĩria nyamũ iria cikwamĩte ndoro-inĩ na angĩ gũkĩria iria ciagĩte hinya nĩ kũhinyĩrĩrĩka nĩ ng'aragu na ingĩ cigĩkuĩra ithima-inĩ. Mũrukĩ mũru wa nyamũ iria ikuĩte nĩguo ũranyita ũgeni agendi rũriĩ-inĩ rũrũ rwa Amboseli, ũndũ ũrĩa ũrekuĩrwo waya kwĩhĩrĩria o ũrĩa mbura irathiĩ na mbere na gũthata. Ukienda kwa park, wanyama pori, mizoga iko kila pahali. Ukitembea pahali malishoni unakuta mizoga za ng'ombe. So tuko katika hali mbaya kwa sasa. Hakuna nyasi, hata wale hawajakufa, hakuna pahali ya kupata chakula inayotosha. Ukiona kiangazi na hao wanyama ni kiangazi iko kali sana, kwa sababu ukiona sasa kama wild beast, ukiona zebras wanakufa. Ikucia wambui mũrĩndũ makĩria mũthemba wa gravy iria citigarĩte makĩria ya 3,000 thĩ yothe kũrĩa Kenya ĩrĩ na 2,500 nĩ ũndũ cakaĩtwo na njĩra nene nĩ athaitĩri acio gũkĩrĩkana 40 nĩ cikuĩte kuma mweri wa gatandatũ nginyagia rĩu. Jana hata nilitoa kadhaa. Nyamũ ingĩ cirĩ ũgwati-inĩ nĩ njogu rũriĩ-inĩ rwa Amboseli cigĩkua 21 thĩinĩ wa mĩeri 2 na mbere ĩrekũĩrwo ĩrĩ igũrũ guothe bũrũri-inĩ, ũgwati ũrĩa ningĩ ũng'etheire ndaiga. Elephants, watoto wanakufa kwa wingi, so hiyo ndio kiangazi kwa Amboseli na iko juu sana. Ng'aragu Ndii-ini icũngĩrĩirie kuongerereka kwa haro gatagati ka andũ na nyamũ cia gĩthaka. Kumekuwa na kiangazi conflicted kwa sababu wanyama pori, wanyama wa nyumbani, sisi wote tunatumia maji ya hapa kwa sababu ya ukosefu ya mvua, na kungekuwa na mvua wanyama wangekuwa na maji pengine kunywa maji, maybe kama sio hapa. Zebra most of the time, giraffes, elephants, wanyama kama hao. Hakuna watu wenye mkuu injured, but sometimes huwa ndovu wanatuharibia hapa mali ya kuchota maji. Anakuwa wana destroy, wanang'oa chuma, most of the time wanang'oa ile chuma ya kuleta maji kule kwa tank, wanaharibu hapa hivi. Ukiangalia tukianza mwaka kulikuwa na ng'ombe wengi sana kutoka Tanzania ambao wamekuja, na kama hawa ng'ombe hawakukuja kutoka Tanzania, lishe angalau ingetufikisha mpaka mwezi wa 7 kama hatungekuwa. Lakini kiangazi imeanza mapema kwa sababu hao ng'ombe walikuja. Ya pili, unapata wafugaji wanalisha ng'ombe mahali ya wanafaa kulisha wakati wa kiangazi, lakini unakuta wanalisha wakati wa mvua. So ikifika kiangazi hakuna mahali ya kukimbilia. One of the factors that contributing to drought is lack of sufficient water for livestock and wildlife and even people. So that leads to a huge competition, and that again leads to high level of human wildlife conflict. Surprisingly, and we've got only 1 injury so far, but I think people, because of the tolerance with wildlife, they are now they are able to
tolerate them. They are sharing water. Na tiga haro gatagati ka andu na nyamu cia githaka athaitiri moigite mahiu makiria mburi cikoretwo cikiuragwo na njira nene ni njogu. Kwa sasa hivi chakula ile inapatikana either kwa miti ama chini ya miti, na katika hali hiyo kondoo na mbuzi wanaenda chini ya miti bila kujali. Ndovu pia anategemea hiyo miti alafu anakanyangwa. Tumekuwa tukirecord lakini sio mingi, tuna record 2 kwa mwaka nzima, lakini this time round for 2 months nimerecord 27. Na hiyo inaonyesha kwamba conflict iko juu. Hiyo mgongano kati ya wanyamapori na mifugo iko juu. Wanyama wa pori wanakuja sana kwa maboma, kuharibu boma, kuvunja tangi kwa sababu wanatafuta maji ama wanatafuta miti ile iko kijani kibichi, chochote ambayo wataona ambayo ni green wataenda kutafuta. Na pia kwa mto mahali maji wanapata maji, ndovu hata jali kwamba kuna watu, ikifika masaa ile anataka maji atafika hapo, na ikiwa kuna watu hapo karibu kutakuwa na maumivu ama na hiyo mgongano. Nona nyamu imwe cigikuo na njira nene athaitiria ya moigite ndia nyama ta miruthi na hiti kahua gacio ni keru. When livestock are also weak, that means the predators become very happy. Predators, the lions, the hyenas, they become very happy because they can now easily get food. So we have very strong predators, very weak livestock, and very, very high level of human-wildlife conflict. Isiponyesha wiki 2 ama 3 zijazo, kuna uwezekano ya kupoteza asilimia 50 mpaka 60 ya kile iliyoko sasa kwa wanyamapori na mifugo. Kwa sababu watu wamechoka, pia hakuna kitu kabisa, na kulikuwa na matarajio kwamba mvua itanyesha mwezi wa 9 ama wa 10. Guthaitira nyamu ici honge citiganite ni ciambikite mitaratara ya gucihe nyeki na irio mithemba ingi niguo kugitira ikuo makiria. Thirikari riu ikiurio gwika mitukio na gutuika igeria ritu ria kwaraniria na utongoria wa ruhonge rwa KWS gutariria mubango wa kugitira nyamu ici niriraringire ihiga. Tumekuwa tukijaribu kuresearch kama ukiacha nyasi, beli ya nyasi ama ukiacha pellets kwa pori, wanyama watakuja kukula. Na hiyo research tumekuwa tukifanya, na kama kiangazi itaendelea hivi, kuna vile tukipata wafadhili, kuna vile tunataka kuangalia kama wale wanyama tunaona wamelemewa sana wanaweza kula hiyo nyasi ama pellets. We need to balance. We need to know that even in the creation, if you go back to the story of creation, this is why fish, you can't find fish in the dry land, and you can't find elephant in the sea or in the ocean or in the lakes. You've seen the wildlife. It might not make sense to you now, but your children, you'll be giving stories of elephants within the next 50 years, and this is not what we want. So let's balance, let's give everybody space, let's speak for the voiceless. There's no one day a tree will speak. There's no one day an elephant will speak. So if you don't speak, if the media doesn't speak, then we are bound to sink together. Ngiribotera Kameme TV kuma Ruri-ini rwa nyamu rwa Amboseli kaunti-ini ya Kajiado, njita Gitau wa Wanjiku.